n'abakundanye baraduzanya hari ukuntu mama mwibaza yuko beze banjurindire ubu unyivuze imbere ya kamera ko je nawe dukundana mvuze inge sindishura wowe ugomba mwishure gute ko tudakundanye ishuru kuri tuvugire hamwe wowe sinzi ibyo ugomba uvuge nanjye sinzi nawe ntazi ibyo ngomba mvuge tuvugire hamwe reka ndabahurire ucurivuga nanje shandarivuga sawa mpara gushaka gatatu inge twumve wengira urafise ibyo nanje afise ibyo tuvugira rimwe just ushaka kubiza ko turi burije kuryo jambo mpara gushaka kuri gatatu 1 2 3 nabwiye ati mugomba murabe speciality ya Kabenzi bara bya bindi zirokeje zigize gute ntizihiye inge mwirabire ukuntu bigenda ndabasavye muzotanga inkuru ziyo mwaje muzananye baza kuryoha kandi n'amazi aza guseseka biradugana bigarukana imana ndakubaze ya mavuta ko yabaye isosi uraza kuyabona mu nyuma araza kugaruka save we nakubwiye ko ari special bon je naho njya Kabenzi vraiment mukamenge kuri 11 yaguye umunsi none wiyumvire gute uteka Kabenzi